24 دکبر اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی کارخانه کارکرد سنگ خارا و مرمر استون سرویس را که کلانترین انشاءات استحصالی در منطقه صنعتی شهر دوشنبه به حساب می رود افتتاح کردند. انشاءات مذکور در اساس دستور و سفارش‌های به واسطه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان و در زمینه اقدامات سازنده رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه بنیاد کرده شده قدم استوار در سمت تطبیق عملی استراتژی چهارم ملی صنعت کنونی با سرعت مملکت در پایتخت کشور می باشد. کارخانه کارکرد سنگ خارا و مرمر استون سرویس را جمعیت دارای مسئولیت محدود استروی کمپلکس مطابق با استانداردهای جهانی ساخته به استفاده داد. خطهای استحصالی که نسل نوی تکنولوژی می باشند از جمهوری مردمی چین و تایوان وارد کرده شدند. دستگاه و تجهیزات وارداتی در منطقه کم نظیر بوده برای نازک و پرجلو و مطابق با دیزاین و موافق با طلبات میزبان تراشیدن سنگ‌های مرمر و خارا مساعد می باشد. برای کار با این تجهیزات تعداد معینی کارمندان و متخصصان در خارج کشور با آموزش فرا گرفته شدند. اکثریت دستگاه‌ها تجهیزات بسیار وظیفوی بوده، در آنها عمل‌های گوناگونی وابسته به آرایشات سنگ انجام داده می‌شوند. این تجهیزاتی که حالا می‌بینید اینا از جمهوری مردم خلق چین وارد گردیده ارهایی که مرمر رو میبرد به آسیب. اینها در منطقه نادر بوده، تکنولوژی حاضر زمان جهانی می باشد. اقتدار این تجهیزات ها در یک شبانه روز 200 متر مربع مرمر را به آسیب بریده می دهد. در کارخانه ما دیگر تجهیزات هایی که خریداری شده است از چین، تایوان و نوترین تکنولوژی حاضر زمان می باشد. تصمیم داریم که در آینده به این خطای تکنولوژی زیاد نماییم و کارکرد سنگ‌های محلی را زیاد نماییم و بازار داخلی و بازار جهانی را راه یابیم. تجهیزاتی که شما می‌بینید این تجهیزات در جمهوری اولی می باشد و کارهایی که از طرف فرمایشگر پیشنهاد کرده می شود، یعنی که دیزاین کرده هر گونه گل‌های آرایشی از سنگ‌های گوناگون این تجهیزات بریده و کارگران آن را جمع‌گیر می‌کنند و این به مانند مثال گیریم قالین‌های هر رنگه، گل‌های هر رنگه از عهدهش این تجهیزات میبراید. تجهیزات که بعد از این میایستد این یعنی که با قابل گپ زنی کلونه ها، نیم کلونه ها از عهدهش این میبراید و هنگام کلونه هایی که حجمشون گوناگون یعنی که وسیع‌تر هم از عهدهش میبراید. اقتدار این یعنی که وابسته از حجم کاری است، یعنی که در یک روز تا 5 و 7 ساعت به ایستادن کار میکند. تجهیزاتی هست که به مانند سنگ‌های حجمشون زیادتر برای که هر گونه ترشح داشته باشد خشک نموده و با هر گونه شیره روش مالش داده، یعنی که حجم‌های گوناگون رو ما در اینجا شلیفاف میکنیم، یعنی که جلو میدیم. از جانب دیزاینرهای ما که همون بناهایی که یا فرمایشایی که از جانب میزبان‌ها به ما میآید، یعنی که اونها رو با همون درخواست فرمایشگر با حجم‌های گوناگون میبرند و تجهیزاتی که شما میبینید این تکنولوژی از خارجه میباید و در سطح بین المللی قرار دارند. این تجهیزاتی که در این تالار وجود دارد. لازم به ذکر خاص است که تنها برای از خارجه وارد کردن محصولاتی از سنگ‌های مرمر و خارا آماده شده به جمهوری تاجیکستان در یک سال زیاده از 28 میلیون دلار خراجات می شود. در اساس دستور و سفارش‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در مهلت تا 5 سال آینده با مورد کارکرد وسیع قرار دادن سنگ‌های محلی تاجیکستان از قبیل مرمر، خارا، گرانیت، رویتی و غیره ها طلبات بازار داخلی کاملا تامین کرده شده توسط افزایش دادن اقتدار صادراتی احتیاجات کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل با این گونه محصولات به پررگی برآورده خواهد شد. اقتدار سالانه این کارخانه تولیداتی 150,000 متر مربع سنگ آرایشی و ساختمانی را تشکیل داده، در آن زیاده از 10 نمود محصولات از قبیل تخت سنگ‌های آرایشی از مرمر و خارا، زینه‌پایه‌های سنگین، سفالک‌های گوناگون از خارا، تابه‌های آرایشی، ستون و شاهستون‌ها، سنگ‌ها با آرایشی بدیعی و غیره استحصال کرده می‌شوند. با اطلاع رهبریت کارخانه کارکرد سنگ خارا و مرمر استون سرویس با بکار آغاز کردن این انشاءات 150 نفر با جای کاری دائمی تامین شدند. اطلاع داده شد که کارخانه از 2 کارگاه الهیده کارکرد سنگ خارا و مرمر عبارت بوده
он вобаста ба талаботи бозори дохилӣ бунёд гардида аст. маҳсулоти корхона ки асосан дар асоси ашёи хоми маҳаллӣ истеҳсол карда мешавад, таъиноти ивазкунандаи воридотиро дорад. бисёр хурсандем ки бо ташаббусҳои бунёдкоронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз тарафи соҳибкорон чунин корхонаҳои истеҳсолӣ бунёд карда мешаванд. дар ин корхонаи коркарди истеҳсоли санги мармар ва хоро шароитҳои истеҳсолӣ хуб аст ва мо кӯшиш мекунем ки бо меҳнати худ барои пешбурди зиндагӣ ва пешрафти кишварамон саҳми хешро гузорем. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аснои шиносоӣ бо шароитҳои мавҷудаи корхонаи нави истеҳсолӣ ки дар муддати кӯтоҳ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт, иқдоми соҳибкорони маҳаллиро дар самти саҳмгузории бештар, ҷиҳати шукуфоии ватан муассир арзёбӣ карда, ташаббусҳои созандаи роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанберо ҷиҳати татбиқи ҳадафҳои вобаста ба саноатикунонии босурати мамлакат муфид хонданд. маврид ба зикр аст ки бинобар вусъати тадбирҳои ободониву созандагӣ дар пойтахт ва қаламрави ҷумҳурӣ, талабот ба маҳсулоти сохтумониву ороишӣ аз ҷумла сангҳои мармару хоро хеле зиёд мебошад. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди стройкомплекс ки аз ширкатҳои муваффақи ватанӣ дар бахши сохтумони хонаҳои баландошиёна, иншооти азими таъиноти дорои аҳамияти ҷумҳуриявӣ ва роҳҳо маҳсуб меёбад, вобаста ба талаботи бозори сохтумонӣ иқдоми таъсиси ин корхонаро рӯи даст гирифт. инчунин талабот ба сангҳои баландсифати ороишӣ аз ҷумла мармару хорои тоҷикистон дар хориҷи мамлакат зиёд мебошад. аз ин хотир тасмим аст ки дар ояндаи наздик бо омӯхтани бозори хориҷӣ содироти маҳсулот ба таври густурда ба роҳ монда шавад. дар корхонаи коркарди санги хоро ва мармари стоун сервис ҳамаи шароитҳои истеҳсолӣ фароҳам карда шуда, кор дар он тавассути технологияи муосир раҳандозӣ шудааст. иттилоъ дода шуд ки дастгоҳу таҷҳизоти истеҳсолии корхона имкон медиҳад ки сангҳои табиӣ дар шаклу андозаҳои мухталиф коркарду омода шаванд ва ҳам бо дизайни ҷолибашон зиннатбахши бинову иншооти таъиноти гуногун бошанд. инчунин дар ин рӯз дар дохили корхонаи коркарди сангҳои мармару хоро дар минтақаи саноатии шаҳри Душанбе коргоҳи истеҳсоли қубурҳои ҳавогузаронӣ аз варақаҳои рӯҳандуд мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. дар ин коргоҳ бо шаклу тарҳ ва андозаҳои гуногун тавассути пешрафтатарин дастгоҳу таҷҳизоти насли нав қубурҳои ҳавогузаронӣ барои иншооти азим истеҳсол карда мешаванд. бояд гуфт ки то ин замон воридоти ин навъи маҳсулот аз хориҷа сурат мегирифт ва арзиши баланд низ дошт. акнун фармоишгарон метавонанд мутобиқ ба стандарт ва ҳаҷму андоза қубурҳои ҳавогузарониро аз ҳамин ҷо дастрас намоянд. дар ин коргоҳ бошад 20 нафар мутахассисон бо ҷои кор таъмин шуданд. дар умум дар ин рӯз танҳо аз тарафи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди стройкомплекс 170 ҷои корӣ барои шаҳрвандон муҳайё карда шуд. дар муддати начандон дур мо ин аппаратҳоро аз давлатҳои хориҷа овардем. дар як шабонарӯз тақрибан 250-300 метри мураббаъ мо истеҳсол мекунем ҳавоҳои қубургузарро. қубурҳо мувофиқи фармоиш, ҳама намуди қубурҳои ҳавогузар мо истеҳсол карда метавонем дар цех. ашёи хом аз хориҷа, аз Хитой, аз ҷумҳурии Қазоқистон, ҷумҳурии мардумии Чин дастрас мегардад ба мо. аз диаметри 100 то 1200 1200 миллиметрро мо истеҳсол мекунем ҳавои гузари доирашакл. пештар маҳсулотҳо аз давлати Турсия меомад, беҳад гарон буд. имрӯз мо дар корхонаи худмон истеҳсол мекунем бе мамоният. зимнан роҳбарияти ин ширкати сохтумонӣ тасмим доранд ки дар асоси дастуру ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ояндаи наздик корхонаи азими истеҳсоли серранидро дар ҳудуди шаҳри Душанбе бо иқтидори калони истеҳсолӣ бунёд кунанд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба роҳбарияти ширкати ватании стройкомплекс дастур доданд ки сифати маҳсулоти истеҳсолӣ таваҷҷӯҳи махсус равона карда ҳаҷми истеҳсолотро бо инобати талаботи бозорҳои дохиливу минтақавӣ афзоиш диҳанд.